nukpala omedo undinami egbenye fida kosida wunu alebe egbe enya yoke mia sekple nonome yoke mia ade afia mia anyanu yoke anabe mia agbodeme abe evijiji we ne medo wezo na miva Amansan television ji lewundi ya mia penya jogban to me oglobe tofifia vada sinepa pe evekple wi ademe July me mi aga no chikpulo ododo yoke ECG ple VR pa grid koto ole nkule me pe ji de gbe kadi ohun ti a ole nkule dem ohun ti gake dododo adeke me va hadel nkonyenye ohun ti fafa pe yi aje alebe eya yo me a mi a aponu ple mi anovi Seth Delins nyasogbo yoga yona be Sizzla cho Kekeli radio yanye dodo wala alo programs and operations manager na Kekeli radio leho mi a aponu cho nonome yokele ji invive toku de moja ka de nyaunti le amonu tome mi asenya jojoda sideka Ghana Grid Company Limited Gridco enye dowope ike wododo de mi apeji de gbe kadi pe nyaunti alebe wona egbe pande de ade be defu de na me de ka eve ado ta wa akpogbo be chikpulo alo dumso dodo yo keleji imle du kome godoa aga iji be de ka son chofifia wada sine pa peve ple wi ademe alebe yo aten acho monu popo ajira kuhi yo katan leji yima yo wa dodo alebe nepe madea ekema nonomia o anyo alebe mi akpo akadi eji Dukometo ekpe fugede fia abepe tonye ya le chikpulo alo jidegbe kadi ike megale kelimwa eme vanabe kuhigede otu dowopeo ata be kuhima pe mechonu ene a dowope gede oda sile ope dowola onti alo edo ike tututu wona odidi epe agbososo alo epe pepemeji ekpoto heya ha vanabe dukometo ehwapa alo favi hewo demonstration vovovo pele taroji nube yo aten aheji dudu pe susu ne wa acho kaba de kuhiyada kake vada sina fifia na ne kemeton dogocho eme hadeo eye abeji dudu ha pe wo pe ene a eja agbagba ya o katan ibe nenye be nene mmea ewo demonstration a ya kponya de achina acho afagina we kata jidudu do angbe besi agbekule be madidio yo wa chikuhiya nu kake a doko wodokpo nu iga le vevie fifia nya alaike Gridco do pe ha fonu eye oja bekede jidudu meton wonu mekukunyu adekecho chikpulo ya peji yinwuti hafi do ple epegbeda sibe ya ten awona necho enwuti lepe ya mel Gridco pe gbepande de nyebe chikpulo ya ayi kaka kami agede pe akpeve plewi ade me ikenye pe igbo na me alebe nonome ya enyenu ike aga sesena du kometo alegbegbe vivie to nye dowopeo elabe lega yi didi ade wenye ya eike chikpulo ono eji yimu a amegedo pre generator o eye odia amidea eme fifia amihale asi home eyata osusu ibe maga didio dowope aga gubuasi adele ope dola onti le agbososo gan tome alebe ganyao ple agbenono aga iji asesen alegbegbe nonomeye ya ike odejesie nyebe ne ojonene ma ekema Ghana Sidia ha pe nwusenji ade akpoto eye du komengodo pe ga ike olebe mia awo lepede kame ha eya ha ji adidi akpoto ike anabe nonomeo agasen awucha nukpala mi ahodome chochokwi ade nenye be mi trogba mi akple mi ape amejiro Delins mi adoje cho enu yoke nye mojaka dede nwutila monu to me a hu mi egbona afefilai
recommend GN Bank for you. Another bank? Yes, it is an old bank in a new clothing. Our own First National has taken a new look. It is now GN Bank. Charlie, tell me more. First National has acquired a universal banking license that enables it to engage in all banking transactions, domestic and foreign. Wow, this is good. First National, now GN Bank, has the most effective domestic money transfer system called Sika Plus. It enables you to deposit and withdraw anywhere in Ghana, so nobody can rob you of your money. With only 50 Ghana pesos, you can also open the Wodachi account and save 50 pesos every day and begin to enjoy interest on your money. For more information on GN Bank, call 030-221-8855. GN Bank, still the People's Bank. Nupola Amansan television jenye ya miele ke egbe Kenya fida abala ikemi woneda ene amecho mojaka delao alo ameyoke wonu tepegedele hajiji radio do wakule bubu ome a mi ekplo na ovebe wa vado je na mi chope do na onti kake afimi agede nyame jojoro mekple enovinye delinsa ma agblo jogbevwenya de na mi be mi anovi Stone Boy pobe edada mega value etro megbe nyicho le 37 do yo peame alebe mikata ami do baba na pomea emi abia Stone Boy be neleji de po la be ma wonto enya be no me over yi nenema ke efo the lins enye amerike wo radio do le kekeli radio le ho alebe le ondi ya ele mi agbo be ya adoje na micho fude na me yo ke kude mi ape mojaka de nya onti le amunu tome nenye boyo shows o wonao hajilawa azomo ide tepe bovo wa mmese evota nkota egbe a efole mi agbobe ya akunu na micho ale ike mi atenwa we ne wanyo wezo yo like me forces ya sizzler like nya hoto forces you do bona mi kekeli to hande kekeli radio to wo de awon like wo mole ebe flagale kekeli radio la onya view mi nyari eje mi akpo bobe evonko edw plus so gbabubu dolon ha wasemi anko takekele ko mi le mi gale ji kokoko bele ku dodo ka program ka wona le kekeli radio kekeli onye on a drive time from 2 o'clock to 6 o'clock ba apart from that yenye programs and operations manager enu kai na the drive time wo me drive time mi de na mojaka mi pona agba vivio vivieto of how mi kona program ma kona na amioka taflachi awi mai doma na kma di tenchio do mai so do jikunu la pomo na jinko kwia da mi woni ko akodongo kwina mo e kai we ba ha as anya susuita le radio gado ma avu radio ppp voa susuita no radio amanya wona le kekele radio chuga va sere ga ada onto alasendele ejiwa agboda menya be epo ha vivio pegbe hao show business ikenya mi anovi oke de amojaka ope de dino no prope ngoyi ya enye no ikele vivede na wento leke okola monuto ame do ko van vie be manyen mi adareji fifio ala bende cha regions porte alo tepo porte wa aji wu mi agbo ni manya susuka to je be mi onto mi abe degbe mi dodom no ko ji ha me aloje mi promote alo mi adu ngo manya ona na mi onto abovia o manya se ha o be amabubu bo nwa balongo na mi ala bende kwa bawa hajila ominya ita ni baji ya hinoli ikoji na akpalu ha bobo kloto akabia do kio jimableto ne se bobo body na mva ho bobo sago ita we be mi abovio fe mi ba tumi ba ko mi ado kujibe aje mi akọ mi aje mi amaro ji mi apere mi anchi na mu na se mi anko ba awo agbare li nyevo gbe ike taflachi na yi togo doni na yi beni odoni na yi kodi ba pado hon doni ta yi ba foju kumile ya mi awele doji ke mi twa ko be odibe no wo show de le National Theatre odo bobuluchon amegedeo ebuluvio evevio mi ato Hausa to katan odena kake no doji le amonuto me a leke okole amodo odon bibibi abele ko do na de le again ple Kumasi spectacle wena ekuda mi na show awom chigado ma ami na show awoma uma wo do ko homework new la be taflachi never ho fly afina wo show ami na cover place wo mo na get ko manye gonami ta afile se na bia wo show la je na kpo bo nu akati to mo like gado ma awon kunu be ne ba zadu fado ha instead of akọ mi be local boys alo ami na jine mi to mi be ike amodo na bi wo kwa oba ko gbagbu ball of
na nye wedi molonga yo la ba nya gbo mala na manye beat jina do wo akama gatina ne ka wago ta amia na gbo na show anto wo gaje ba yinto na wo yeba do nyi akwo ba di ha ka mo na bi yo se ha jilo le amuganto amaza akemi nto ba makpa do nchi aye wo yeba ogachi afuma ko wo ke mi achwebe le gen asuku kokole University of Ghana Polytechnics ole ta one now abe e ma otogbia Polytechnic student school kokko de la we dena e vole hoa na e ho polymenya le ko ke kana na kama ta mi atanwa globe e view pe gbeta no e anye nu e anye kuhia odo method ka nyete pe onye la be na do la fo unya bo ubona hajiga na yade muja kana le yunto dagbama ugadai alaba imo popo no fia polycamo you asankamo ta wonto ne be o program na fifilia amumu longa do ayo alaba mo yobu na show business goma wo we makata la mokeke gado ma nya na mbla nya be na mi aje show goma vo by 10 o'clock america ma ko gere pomo tanu ko jomona wa abano force abu free gate place suba na do villa monchiko ga kama hoji sebe na mi za manyu to ko show so mi atinga ko ma chuno la be ajila nyoli abala mo yono jeje gona mi ejina ada amul lo na biosi kini isli dimomili ami catholic ka problem akonye be alemi o afo hajilo kata onfu place suba na mi hian bekpekpe nwa wa ha atinga do mi anche ba ji akona muja kana mi abe egbetselawa ikwe nkatawanye problem nkatawanye kuhibe mi akuku mi ato yao ni be wa wo show na mi nu ye wani nye be pokpokpere ngmo na nyu ta flachi chu gomo jaja yo je gomo gbovu mo mo la di pipe jigere na nya hajiji kwa gbovu mo ma la pipe ta do ma hilo ama akufu pepe etonu mo driver fokpa driver ngoji ya mi van ko se on vo fifi ya mi yo na show na ya bi hogade le ko mi ala ta onye ba amare ke meli akpere di vi onchi made kamali a share their vision alo akpo ngogbali na de via wa yewe be onto lo rekushi onto fukpam made ma show le share no show by 8 o'clock ga ga oru ka show ground scrum le show ta mo hoji se ba ame oshi ko alo mo le voter alo mo ga ntama na do pam de nya no via onchi ya nyima ka be adam de ka banko ko nyaso ona nkuna be ajila gado ha bagba view nya akomo ji ajide kateti le bagba mpo ona nkuna eta fi de shade mi o bagba video shade mi la bi ka funa dem de ha mata be ajaga ba ko bagba va ko dara fi ga ka ma jicho ajila bu bogbo manya ba forex for bagba view le uduma stone boy nta jana ba kpelo bagba el to wana nkuna mi vie mese oji bagba hadaka ko yes la ba hadaka oji mese agbaja mpo ma awon bran na because abata nyanya agbaja na beji ne amukan tomato bagba ko le gbo so na ma do ike awon na nkuna mi vie tamajicho won ogbo be no tomati we no dollar dem no vie ogbo ike mo hoji se be no ko ra bota afi won to mo jibi odun wa de vie odu afuma so e flag ha da fi ojibo ade me ka jiba me ke we ben ko he yo fifela onyawele egengbo me onyawele kumasi ka kene wazube wa organize show de le Volta region ko adobo la lo radio do apade na chia kakple radio alo TV bubu adele gen ple kumasi a ka wa dobo blo chonti a kemi ameyo kele gbeta ha mi adibe mi avade alo nene mo jobo anu ma pe agado ma event organizer so a wonu gbenya kplo hajila fi ko ko be do voima won ro bebe dola wa mi subo mi le tepo vovo ike adro am potio ta flacha ma le ko foido so bebe amulo kumasi so bebe adro ho be yo va ma anye be festival time alo azadu ikoko jebe ya no nyo mu yeti no mda ne mento mi chi ankekereka alo mi obe mi oto alo mi chi be September is a month of tour ike mi afufu hajile okata mi achoho aya nyanwi ayikeji ajido denu apla uploto okata anyu munye mi anodudum every year ike akpere hajile onchi aga dunse ami baba jeme yo mon konaba agbalama ta na dudo ojuwo anya ma koji se be mi odudu ma ko nda sada yin ke magabia be Volta no to me fia radio station so subosa. Mi tan jana gbagba be yo abuta mecho dodo ya otogbe wa. Abe mi a call show so akọ ide amonu to amia. Ela be le City FM Mogo Awards le oduna pese ape. Nade linene ma le Volta no to. No ma hanga gblenchu mi radio station so in Volta region ike taflachi de kawo yo juwe no mi do ma linene ma. Ma take block play that to be jigere ne wanye be other radio station dia program iko over mi agbo le kekele radio mi wona nyebe mo hona gareta aka awon kunu be na wayi wo gbo be ya wa hoga aka na anwu nyebe mi katemia sago me be de mi pepere mi no vi yonchi mi katemia jigere na bia wo ya aba wona be oni mi pena mi onchi de do outshine alo aba dango mi alo na ne ka woni be na ko susu ave de yo we ado me ya ko kata ga jere me bo ike na mi katela mi de ka ike
there are a lot of brilliant stations. Cool FM leho, Touch FM li, Volta Premier li, radio stations so liza. But oji se bani me kata Jubilee Radio le kata Holy FM la pla. Na radio station kata ati wodaka adu azanya lo adaza da to make akofo abotane me ba jilawa anyu ta ina gbelefia mo hoga dem na mo troya pa ma wodo 20 bo radio stations kata ni mete po nfu plus suba mi adaza ya dudu to mo akwe no ita me bia nye be mendidio o gala advert ran ya mi atok beganji to fifia oho. Okay. Ela be amota yona Sherifa Gunu Samini odo meto yo katanya nye gbeganji vio kwa odo na azaduna wa dichale fi yo ko olebe wa dichale ke ko o honlo abe ebluvia de go yona duli sako de duli brothers ko do ko pedodo ke kwa o wona big kemia hade nukai abele ke gblebe ya ko adanwo ko yi ta amocho wajibe ne yo dega me ka ke ma bia be nenye ba me da dega me de le mo po be ya ponde most definitely akpoga elabe ajila Stone Boy ma ohwa award pogbe vi onye ma oji sebe na Stone Boy edem bloto gonami forex ukata award ka we opo show lo stadium amoyiga bodun kujibe time edem va o show le auditorium the place was packed iketa te payo ga kestela mga no ka gere poma ta nenye nwonye wonto wa segom anu apova ma dokuvona mvie bodo motoro over do fia no onyo nkra mo call kogo wa afi do motoro no fia do va kuku daga ku hainam lo fu hainam akodo motoro no yo fia o mo call kogo no yo fia o ugbonyare lo mi o interview via de unologe kaka tema de no yo o mo call kogo ye ku ivonam le do motoro nchi ta no wonto wa segom elabe ba bienye bo le giani shu no fu na in a month o do motoro le gi komo ga fu shu po akana yobo no ba ko kaka gubuza no jujo anyube mi ho mi adu mi ba flag adejita wo bu no po rukufu mi radio stations alu mi ajanja do la mi po mi rukufu ni mi odo ashila shime na mi ho afi oje mi adaodo na wo ho afi oje bo na mi bon corner dealer wa dealer tepomo majibe na ko nu video cho nenye be no me ma to gbe ayiji le mi agwode nu kewe he nu to ke me ho dodo le ho na le nu kewe he nu to me to wa po do he do wanya yo eganya fonu video cho quickly ma ko dem to ma wanye ko dem be ya gbe dem ba wo show la fuma ameka ta o drum la fuma popo ga anye mo pon alo mo popo na nu drala ho ha be ta flash ke via na gere kotokum na yo ameka ta no na do ga security personnel wo ga de ko ga de kotokum radio station so na ma head ke go na nye via no ko ana be do ango imunya amare na we play do because of that show ike akpo boutique to akpoga that all in all akoko na shows more over ike onye big shows wa na boutique to adra wa akpo via de kotokum amena to kele wele pomo nga akpo via de kotokum amena finance dragon ya akpo via de that no ma we na be Ghana no me be amuganto na mi la lamba amabubu egbo na ogana mi aka kamo egbo na oga that this is the time oje mi onto ya se mi do kigomo awe na amuna akpo ba mi o mi ate ya wa fi na mi wo sigbeche akpo be kapomodo po abe MTN Vodafone go to wa sena na go avabok because modungu jiba your music awards jibo award pre-bash ocha ho all of us say go back cancel zukata obo no yo wo show lo wa mu mova no ga nke jofia mu mova no nke biabi oje mi bia mi ruku nu kawe na ba mi ento mi ba ajila do fifia no bi ova mu ma jibi opo ala bo ba gbono no ewe do ha onro bebe yucho amugantom do onto egbe wa do ha ava npam no tamaji cho onto ogbo no asagom be na yunto yuta povava no ofo show the car everton ye odile tvg opo crowd big company so allo sponsor next time no be ogbo vapo ajibe na ko no video cho mi ape design festival so na menyanye festival time kwa ebe bi me yi na ko no ka gbo cho abe show businessman enede like festival so atanko do me ape show biz deji akpo jigeda nui na ojobo awenye be abemu popo no fia oteza dogela asogla oteza dogela ni ojobo awenye be no wa drop program wa suit so here ha middle class club old age plus super from day one nenye carnival o gola ajile o ko bi wa suit over class aji wa anoyin nenye high life band ojobo wa ami wa ko agbuti eklo toli wa suit over class early ta ma nyebe azadu iku ko jomia no gbogbo apo akabe bi nyebe nka ogana gbona ba po na menya azan kado me akuya jo one na legbaji bia wodo na ebo apagbo be yezo akenova do nova azadu fa ahajile ojubo cover mi akọ service na azan mo na nyu anyi maleketa ta flachi ho gbachocho ike mo kpona ba afọ massive gba o bi politics ke mo ma massive gba na po be susu to azadum be okodo jo ma vi obodo ngogba meletepo do ma yo tezadum ike ojewe waza review am you know
amuganto me plus so gan yo na artist mo ako viere dokudoku no mo gane na mo kari pepere ngemi ba mi won mi antori leke mi yomi tama ma anye ba azaru to akonya vado gake ha Potuala traditional council so but what would you why invite so you no planning one plus so so you ba susu wakokpa so you won hoto no anya azawa du plus so you na ko lema middle age na ko lema nyongo na ko lema nchu na ko lema plus me kata ya tinga ko jijo ke maga bia be ekpo be fifie so hewa enu kitara me chichu agbebe o le gbevu o no me ka den me na wa sigede mi ape music video so amama dede wa display aha no no ya ha onye nu kweta me chichu wa agbrobe mi nye gbevu wala o fe susude enyo be nyonu vioko no ino na nku na me nye be taflacha me na gia ya do onwilo o onyo via wo na ba jele video ma na ba da mama me hoji sebe mia ebawo mama le me to kon ebawo oba mama nye ngu ha na legbegbe na evegbe vi ha jela de ma maji wanya ba na eva fa mo yehogo la me abawo mi mo na ngma kra nyonu ba mama nye tepe ke estron kwa tinga pe o na nku na me video konko amare jiata mari majiata fala chimo ko dungolo aka ebe galeshi o display a hakroto it doesn't reflect the gado mo so na kle ha aka na jiu mari majia about love alo eji abafu pepe akele ma nyong viva wodu la da mama ta ebe hajila ogeda na akpowa ano difficult abi afina po hajila de wa hajige ko mari na da mama le clip ama ela be ba wonto oba mama nyeng de ka holana ena abrutor mi ankosem agentor mi ankosema wona manye wona ike e de view glam e je wajujo ala be de mi hajimbe yokokpe de so yonchi mi akotuodo mi chi ha have vinwe ni mi o clip ko alo mi o music video ko over da mama dem where are we going okay me fe babia mama le to ameyoke le radio ji de mi ade ko eblugbe ha ko opona na mi ikutepe o le eblugbe ha ko na mi isuno depe emi evi hedego pe mi ape wona de se de ko eblugbe ha enya ka la si o na o nya lo ko jojina me bia bia ala we afia mo chua mi be music policy ya e de mi apo 70% allo all programs we are supposed to 70% ever 30% the rest eta Jubilee radio mi be afia mi be do ganto la o mo kumo apo abubu de kele mi apo gba ha ala ba je mi atu mi to mi agbagba do eta Jubilee radio kekeli ta mi va kekeli anu mi onye be Pogba, all programs are doing about 70%. Any other language should be 30. I think you football, I think you Francais. But for Jimmy Tunaro, then I did Jeremy and Cosami fly. Do my one at the radio station. But the Kuku Shakuno, Mick Penamian of Yonchi, Pogba Holiza, Bobo Boli, Akpalu Hali, Ziggy Clotoli Miaku, my never Kukumiano. I do not want to say you. I'm not to have Uno and Kuno and Hangom. Do pumpers we beat and a bit beat out of him. Can you only no cook at there? Men of you on plus 1 hour beat and a vivi. Akpeka kabe mi yo wa me hubuta evanami ke maga bia sevede he mi afa music policy de ekpon wo sende nu to ameto eheto tro de vanu to yena amede say na Jubilee radio low alo kekeli radio that never ho fia Jubilee radio so kekeli radio so gona lo ala ba mi pekpam na bodi konchi na keta Jubilee radio ase tamjima ko mo mi adakwa na nyamaga apoto Joseph Adikabe music policy okoy awodo bele amine fia me do mo legba rasmuta akpa na madugbo na kekeli radio to kata mi wele doji akpena we kaka sizla wele doji mina mi ado evedu ko Ghana Volta Benin Togo part of Nigeria mi ado ki o fe tadeji mi afe de kono a mi oko atan we wanyo amedeke ma we na mi o mi anovi bluto amedeke mele wano yon to ele o pa pele ko yo ba pele ko mi na mi ha mi ayo mi antoto be mi antoto ne mi adadeji nko nyenye unti fafa pe ke amerike nko mi esecho kekeli radio a epe nko enye Seth Delins Nyasogbo ogayone ha be Sizzla alebe enye programs and operations manager na kekeli radio choho mi adogo le consider ike gboname mi anu ayin le unti fafa me